batata mbo tiba mama tukumini muthangu itolanda nga nsangu zetu zikizunga kiri kabenu kululu zibula makutu luwa mambo kiri kama matarila njambila ye bantu baba koteri bampa muna kipiki bambulumbulu disongila FARDC mu kinya ki nana ngode Desembre mfuma funa mwere makumore zori kuna centre d'instruction di bambulumbulu di kitona kiri ka kunfuzane kima bakedi go bena baba koteri 10200 ye muna ntaluyina bana baba kentu kima bena de mafunda matatu go 300 baunde ba geni mvutu kulutumu luntuarisi unsi lukagana muna kilumu kitatu ngone Novembre yo ilutidi muna ingo umiani Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yani tomata siamse kibeni bakulu baba kotedi muna kipiki mambulumbulu musavo basala kisalu mboti mdiamduko tani na nsietu i République démocratique du Congo kirika nsangu zozu bayangale dizao bubuingi ku intuarisi ukizunga ki Congo Central Dr Guy Bandu Ndungidi ye muna kinsunza kina ba mweni nde ba mboti ba lena mukutalari aka bisalu vitasalimina kuna port en eau profonde kuna banana ye ba mweni nde bisalu mudiatanga mubina malembi mudiamudina batazaisa kunkangu nde balenda mukusoutenir projet Dieudonné kadi tuka ba yendela ku projet dina dimbanza mboma bilumu kumienana kala bilutidi kedi kamu mambo matadila COVID-19 tufriza vo Dr Guilain Sundisa una coordonnateur technique di riposte di songla yu talanga mkusavo kimbefu ki COVID ka kitambakana ku kati ki République démocratique du Congo kedi ka yani tazas ne kimbefu kyo kitamuanga na kaka munza ya kulutuka kilumu kinteti kingonda i Novembre mfuma funda modi ye makumodi ye zodi kadi yani utukeni ntalu nde kedi ka kizunga kietu kumuyo isambanu kimbefu kyokoni kitelemeni diaka buna tutamona nde makaki mamena 387 ka buna wika dina severe mimbefu bingolu buna 3 ka di lufwa dongo baba fuiri kala kyo kimbefu kakisukidiku bukatazaisa ye utalomba ku nkangu mukusavo ufula mukutala kusala respect des gestes barrières disongila kusukula moku ye mambo mankakankaka mukusavo kyo kimbefu kakilendi ku mukutambakana ye kotu ntangulu mweni ne muntu takofula ta mona mafievre kirika lusunga mukusavo lwenda kuna lupitalu mukusavo salama examine bazaya keti kimbefu ki COVID tufutiza ndeki lumu bakembisanga bantu bamona pasi munkindu ye babafu munkindu kerika kina konsu kilumbu kivua ngona i Desembre i konsu mfu kyo kilumbu kerika tufutiza nde bayantika basala kiau mu ngona i Septembre mfuma funda more 15 ku Assemblée Générale des Nations Unies mungindu yikuvutula matondu ku bakulu bamona pasi e babafu ye kuma familia mau bine byakulu namdi kunwana mambo makulu mamambi mampasi ma ku gambasa ye mambu mankakankaka mumfula yo tufrizane République démocratique du Congo yani ukembesi kilumbu kyokoni munangindu ye inkindu italuta kuna est ye bibuka bibambulumbulu babokilanga fo barebele batamweza mpasi inkangu kuna ndambo yena mudina mukuba siamisa kerika luyalu luntikongu talomba nde kontu bantu bakulu babena kuntikongu bakala kimosi musavo balenda mukusiamisa bana bantu batamona mpasi kuna est ye insi yetu ye babata mona mpasi batafua kuna biziunga bonsu kiziunga ki Nord Kivu Kituri ye kuna Grand Bandundu mutango bageni luve lu kampani diodi lufatizande lu yalo luntikongu talomba kunkangu mukusavo kalenda muko contribuer woko siamisa bampangi bana bena kuna ndambi batamona mpasi munzila inzimbu go munzila inzo balundila mbongo babukilanga vo banke kuna tufisa vo bazibula numero mukusave kontu mutu lenda mukugana lusalusu kubana bampangi batamona mpasi tufizane nkangu kiziyunga ki Congo Central kerika utomani yangala bufwana munangindu yina yi bakidi mudamade bampangi batamona mpasi kuna est di nsi mukuwaka message ya gouvernement pesa samuna batune kene kusufre na est na solidarité que to sunga ba ou na moi quelque chose
na pasi bana kumuna kuna ya ububu ya ipe yake journée internationale ya solidarité tona sosa na nkangu to tula maboko betu nyonso sam to soutenir bao po bakeba panga betu toke iti mosi betu nyonso nzambe mepesa betu meba kuna bamezanga kimia pe yina kena quelque chose andi luta na ba place na ba site na ba mepesa samba bika mwa quelque chose à soutenir batana maza mwa kimakudia mwa maza secret mwa ti samba opeke bakena droit ya kuvivre lokola betu nyonso kena kuvivre katu vila kana kunde luyalu lunsi yani kerka ugeni lusalusulu yani mumbela 20 milliards de francs congolais mukusavo mapangi bana balenda muku uhuluka. Atondu mafwana kubeni kulubalo bakiriki wisa kikulanda nsamu unkokela ilumki huo.